Amen. Kom katsta. Amen. Katslong kom enjoy. Masan got on komi. On ya. On kital korsota ram masaman exempt sam. Masan got. Amen. Glory to God. Tel koros katin mangi. Tel koros katin nasa. Hallelujah. Ma aramas kak sololobot aramas kak fail. But God never failed. Both soto kak sololobot lapake. Amen. Ime man talenti king komi. Ran watomo posonen uang kauno, amo posonen kolkoltinan masanen go. Hallelujah. Pagtal koros pan shaken, ketal koros pan tested, ketal koros pan go through. Amen. Trials of our faith. Pagtal en ka kekelen, pagtal en ka kekelen ni. Glory to God. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Iman pagita tel wasang watawat pang gosang ng koyong kurente isak silu, iralaw ti isak silu. Irajik godi chayo iraw iwasami men kampong met maraing kapuran wat pueki kamelele me song toto. Amen. Song toto kom yung ngay kachal korusia, especially kachal men ponpay puilong lakayan ponpay. Amen. Kachal makin benefit, kachal makin diarata kola pain taropoy komu pain watak pueki apan maong komu masanung kotu yamen kapay ong kachal korusia. At melen iraikan mapangkin kapayata. Iraikan mapang kologol. Kaya ko buksaraw masani. Chailang kologol. Chailang prayang cabur chail. Chailang prayang. Chailang katangatiang. Ni cabur chail kan masanung ko te tertosam. Amen ka chail. Nibong niran chailang kan matamata. So, on behalf of me and my wife, imang yachay kapung ang korusian melalapot nila taranot. Sang niya mail kan patong, sang niya mail pelutut, sang niya mail pel kapakap. Amen. Glory to God. Pagkumail ka dyan masani. Me, chachan sa pulopul. Amen. Ni physical. Apsa kamelele me. It doesn't matter ma. Ito kahit yan mawaraylar. Nan popot mo kayo kasumpal. Amen. Isutro kasowe. Chay kak learn so many things. Kahit yan bil. Maalar na chay papakot mo kayo kasumpal. Amen. Bible masani maranit. Ranit yay ranomet. Ranat ba komiyong ngay kakuyata ta Pilipilin fake. Amen. Mawag sang ran kor. Sayo na kiyer, lakap ka seklel, ranwat kakak pilata. Amen. Pilipilin paweti, Pilipilin kana, Pilipilin kasinan ta pakpaka Kauno, pakpaka Pwopwoud, pakpaka nom serikan. Amen. We are lenggotaman, liyang gotaman. Hallelujah. May lamun got pan yiyaman so poros. Glory to God. Lamun got may kasya kahit yan masak Kauno. Lamun got yayi. Hallelujah. Boy kaya child pakpakakahon. Glory to God. Boy makatin uya ki child ta. Unsa. Hallelujah. Kabung ako child korusian katin mangi me child asa me anso pukat kamelele me toto uya rongorong me toto uya kilikilang. Okay? Abu mak child pangkalalabakan. Mai uya rongorong. Irong amay uya kilikilang. Ikilang. Glory to God. Okay, boy ke may rongorong. Yap soto kapayata. Ay kameleleme. Kasoto pan yang. Kay the weight nan al makauno kot katil. Kasani yung komi. Maurin paweti kors. Manaman unsak. Makomi yung ngay kakiyaski. Ikin purong. Ikin kalap kacaman kiyang pain ngay. Mamaurat kasto pang uya pampak riyaw. Hallelujah. Glory to God. Kalanganin coach makamela ko prong proto. Amen. Makasayk mela. O iyang mourment. Glory to God. Amen. Pagkita reamoy. Ibil mang kakela kakang komoy. Kumkelay. Pilata kelay lang sokors. Pilata ka na. Amen. Po Christ to lose. Mendama langatan ni lobo. May dalamaw. Okay, apo may tala po yung komiyong ngayon kak mamor kumorun pa wet ranwat. Kahit tenayo, kahit lakap, ap ranit. Okay, po ranit makakakplata ka na. Ranit makakakplata pay. Wasa makamkatkat yan, wasa may mimiya, sa plata pay. Amen, ar prong ko preyang. Makchailuya, rongorong, akchailan rong ma. Amakchailuya kilikilang, akchailan kilang ma. Okay, but metoto watak masanin court without the revelation. Metoto we are wrong masanin court. Okay, so takin wrong kanayang. Hari may man talenti king kita may isang kapuran.
Pwede kamele me. Pasapang koros miminan masanong God. At dahil pasapang koros miminan masanong God. Bang brongo prayer. Kampagabay riyay, baba nono. Jalan koros magchakilel nan mauret. Pasapang koros kauno God katkiyang kitrayer nan sapul mamasan. Glory to God. Hallelujah. May kakpil ko saya metoto iya wata-watak aprasaik watakata. Metoto kilikilang aprasaik kilangata. Metoto iya rongorong pataka aprasaik rongata. Amen. Glory to God. Pwede maurin pa wete koros. Yai pilu I maurin ampan poita. Amen. Dapilu maurin kana makomuyo ngay banan kinaniwi uran. Hallelujah. Kauno katkiyang katayar pa wete unsak, especially ang riyay sa ulangan. Amen. Iraikan me. Ibsabal iraikan me. May tangir Christ mo. Ama komu rongorong your first time nan rumot. Kay ka rongata ramasaman intayang u kimakarata kapil. Iba tayong katetes karasla katebaluwa chala. Pwede kamele niya planin coach po nambo. Amen. Ranwot. Wakan rong. Oko plata. Praise the Lord. Kabungagot. Tama Hosea payo wano kasaya. Glory to God. God's people perish because of lack of knowledge. Okay, it's not just perish because of lack of knowledge. Okay, that's not the end of that verse. Tama-tama, they rejected knowledge. Amen? They perish. Rai solongala, nayaramasakan, solongala, tarola. Okay, yung translation ko sa Arabic, run wild. Okay, pwede kita, lack of knowledge, so to wewe. Okay, tamaras to wewe ki, pwede reject ren wewe ki. Resoy kala ren wewe ki. Hari may man challenge yung kita may isang kapuranon po. Kau ye rong masan ko. Amen. Kita ye rong kilikilang masan ko karani komi. Now kita may pilata kita soy. Amen. Kita may pilata kita soto men kabayata. Kita may pilata emiminan limamuyen, emiminan pamuyen, emiminan among kelen komuyen kabayata tama ko mamasan iyang komi. Amen. Mamasan iyang kita. Glory to Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kareta kasampal. Komuyong ay kitan kakupupura. Pwede kaiten resalongala cha kaiten rola cha kaiten re. Apuk saraw masani maraplata marasotrapan. Accept knowledge. Amen. Praise God. Arkam pakapay. Amuran wat kami yan alete masanun kot. Kami yan so ke masanun kot. Wata masanun kot. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Miya megot ko mga kasi yung mona iban. Tola. Share ang child masan kauno. Praise the Lord. Amen. Nakchay kola nan na child Bible. Amen. Mamiya ng Bible yang yakola. Nan koyong kurent chay saksulu. Okay? Chay bang camp nan. Irat pueki. Ikameleleme. Ime kasaya kame song pasapang koros magtanan nan say lakwat. Emiminan masanan kot. Kaya palilaw tinatalwiye. Watawatak masanan kot. Tatalwiye rong masanan kot. Utana ka sompal ka jailan kin. Pakiyang kaunon kin kapat pasang palima sa child ni palingen. Kaya open ta child bilmong yung ni palingen. Kaya pag child kin kak alamasan ng kauno. Pwen kin santi ang na child mong yung pag child kin kak wawait kin na ran course. Glory to Jesus. Hallelujah. So ibang watakang kitay nang koyong current o ibang watak nilo kaya way ay mabakita rin ay botaban. So na watak man miyan ang amplify. Watak na amplify. Amplified. Okay, amped it up. Chalanana yakis watak mapan. Push it mapan. Strengthen it.
Amen. Highlighted more bak chailen kak wrong or wrong mau. Praise the Lord. Okay, nang kayong current isak silu irajigeo kay koti. Koti lel isak silu. Amen. Ikamelele makatail matoto samania lar wasat kengkalapot wasat kenkalapatang wasat. Amen. Abu imi pakiyo. Thailand pono soko kot posong toto mimilale makatail sa kentak lang pakiyo. Song toto makatail kak tiarata makatail sa tiarata pakiyo. Apo panggo sangacha niata pa maitang kauno masatakak chan kasik kelang mekot kap. Acha mong yung kakchan kamelele me mekot pil kap. O but at the same time ono patapok chan kiwak sang pingkita wakiang dama ko pron kauno. Okay? Hallelujah. Amen. So kita watak. Okay. Ibang watak lo kayang way ay chayang proto bil watak lo kayang bombeya. Me watak lo kayang way po yaki. Miya sang kay pisetik me. And then amplify. Okay. If I can speak in the tongues of men and even of angels, but have not love, that reasoning, intentional spiritual devotion, such as is inspired by God's love for and in us, I am only a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers, the gift of interpreting the divine will and purpose, and understand all the secret truths and mysteries, and possesses all knowledge, and if I have sufficient faith so that I can remove mountains, but have not love, God's love in me, I am nothing, a useless nobody. Even if I dole out all that I have to the poor in providing food, and if I surrender my body to be burned, or in order that I may glory, but have not love, I gain nothing. Love endures long and is patient and kind. Love never envious nor boils over with jealousy, is not boastful or vainglorious, does not display itself haughtily. It is not conceited, arrogant, or inflated with pride. It is not rude, unmannerly, and does not act unbecomingly. God's love in us does not insist in its own rights or its own way, for it is not self seeking, it is not touchy or fretful or resentful, it takes no account of the evil done to it. It does not rejoice at injustice and unrighteousness, but rejoices when right and truth prevail. Love bears up under anything and everything that comes. It ever is ever ready to believe the best of every person. Its hopes are faithless under all circumstances, and it endures everything without weakening. Love never fails, never fades out or becomes obsolete or comes to an end. As for prophecy, the gift of interpreting the divine will and purpose, it will be fulfilled and pass away. As for tongues, they will be destroyed and cease. As for knowledge, it will pass away. It will lose its value and be superseded by truth. For our knowledge is fragmentary, incomplete, and imperfect, and our prophecy, our teaching is fragmentary, incomplete, and imperfect. But when the complete and perfect total comes, the incomplete and imperfect will vanish away. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. Now that I have become a man, I am done with childish ways and have put them aside. For now we are looking in a mirror that gives only a dim, blurred reflection of reality, as in a riddle or enigma. But then, when perfection comes, we shall see in reality and face to face. Now I know in part, imperfectly, but then I shall know and understand fully and clearly, even in the same manner as I have been fully and clearly known and understand by God. And so faith, hope, love abide. Faith, conviction, and belief respecting men's
relation to God and divine things, hope, joyful and confident expectation of eternal salvation, love, truth, affection for God and man, growing out of God's love for us, for and in us. These three, but the greatest of these is love. Amen. Oh. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Amen. Kapungagot, ikameleleme, dai i pongkita, irat po ikameleleme, niya tel wat watakta, song totok tel kakuliti sang lale, me pitata, atel kaun, te pilata kauno kot, te pilata, daktel tiarata momo limpak. Okay, maktel wat watakot itana, ma ipil lokayaki, lokaya toto, okay, lokayan tolang, okay, sota limpak ray, wagi sota coat ray, intentional wrong, wagi ikakuya without my intention is wrong. You know what I mean? Okay, ikak main lokayaki lokaya toror lokayan tolang kan, okay? Magtail kak pilkilang ya lokaya toror makitin ngayon sarawi. Yakin papchay sikin kitay lap yet ebil kak wiyawi without love. Okay, email Paul kasi yang kitay wasant. Okay, ibil kak may talapal warayet kisakiski sawasa kemetikan. We have to talk in humanitarian in a human strength. Tatong ku wan kele na ramas kakak wiya songat. Ap maaban sota limpak sompukat koros kap. Amen. Okay, kabil ka kokop. Okay, prophecy. Okay, kabil ka kamakit nana. Okay, maktabang kola wat-watak kitaka kilang kasompal pandame kauno mamasani yang kitawasa. Pweki ikameleleme nan relationship iwasa challenge laut kin koto sangya. Okay, pweki imeka se yakeme namba eu challenge ye selfish. Ta ropropanga tapin ngai. Tama kansa no mawang ya, tama pan mawang ya. Okay? Palin laut and problem me miya na nacha relationship. Okay? Ima sotoka kanangama kaya maktabang kilang nanira ko koti tana limpak ang kanangama limpak ang katak sotokin parent ta aklabalap. Okay? Limpak ang kanangama yang ta. Okay, kanangamayang megoros, kanangaman megoros, kanangamayang am tatokan kauno, kanangamayang am relationship ang kot, am relationship ang pot, nom serikan, kanangama. Okay, yawan ray na ibang kanangama. Okay, yawan ray, patapat. So tayo iti, kot king kanangama, amen? Aramay, sa tukas kasi yata, olota, istabil kasi yata, liyota, ab imagine, matawama, komu yung ngay, dangayay po, naman kichpan ki kanangama an sokors. Aban miyat tawan kaunon can speak. Amen? Pagkot mamasan rangkors, amen? Apak chotok tel kin sutukak rongata. Pwede kita sangan irair ka, problem choto. Sangan irair ka, pwede kaya imomenseri. Okay? Glory to God. Dana masota limpakre, maibil lo kaya lalakang, maibil na angin knowledge, kokop, poson mak, ya kamakit nana, absota limpakre, kailangan kop-kopreyang, itu aja, ngilan pel mau ya saksak mal, tu aja ilok mapungpungitak, ngil chap soto katapa. Praise the Lord. Ap kay di sang ikaw kawayang kitailman. Utana ka sompal kitailan kin limpak kanangama katak o sota may tatapon maso de aklabalap paipaliabakan ma aklabalap sota makaunia sota mabantangya tayo panuya especially ki jol paiyat kisin igon mo iyat kisin pride sota mabangkawit ya pangayol kaya makchapan. Kalang
Ai so makcha mai tang Christ at mo. Ai so makcha mai tang Christ at mo. Ka solar kaun pe na mo. Isolar kaun pe na mo. Christ mo kaun at mo. Imakarata yanane tera klabalap. Okay, chanane katek kanangama niyan sokan. Especially katekongis. Makayo karan, we mga yang katekong metrikan. Abo kanagis popong yan katekong ay po. Glory to Jesus. Why? Tama kareta emo manapal yan katekong makaraniya I mga ikiarmas me stranger. Kay puweki pisetikin negativity korusya na soitar koros ka asalar. Pachang maapil kalap ko preyang kapila salar. Aiwasama kauno utar require kanana kanangama kanana katek kanana aktigajik. Kay po iwasaw la ni chapio chapina chay leo pano like ngayo ay po chapina chay pano isian kamele le puweki kap. Songkoros menta utani kamele. Okay, puweki at relationship cup. Okay, song cup ipantiarata. Ay so me samur waraylar sayar may gininta prong inta absuto ka payata pil prong inta suto ka payata. Okay, akin kare yang akin namla dalla. Kaya absuto min makchail serian kot. Chalalana chama-chaman makchail serin poson kay. Amen. Makoserian kot kentintang iya makoserian poson. Pokota man magchapapai kotan poson man. Sangat chanan Genesis lalanan Revelation utana require kachan kamelele. Naiserikan sota pang wait ki pena rail kakan abra pang wait ki poson. Pena Revelation makatete yang kita me kita paweki ti sampa paweki acha poson. Kampa kapai kita sutukak kachore sang poson na nachamamaurin sa ulang. Amen. Imakara tak cailanane bil kosoin poson. Menta maka kilanga mauru ya kokoti apam kosayen pan kam kamau ya lan sokoros. Poi manamanan mauro mela mimini lomon. Even on Proverbs 18 Hosea 18:18. Amen. Tua cha kauno kot niyan so masampa lisalping rochoroch masul kepa. Amasani marainan miala tama uyawi marainan miala ima kauno melan ya ketailan tuwe chai karapa mia main ko kaitang ketailan tuwe cha kot no momon kot utan mia planen kot on ketail maktail pan yangi ka kaunan lang. Glory to Jesus. Tail pan yangi mamaur patapach ko kolate yang apapali. Be a steward. Sauna pali. Nan Wayne court. Supplement court. Tatok te. Planen court. New Jerusalem. Okay. Nan lang cup. Jerusalem cup. Glory to Jesus. Kampa kapay ko imakareta utana more than what we think we know. Bonang intamak jasa pakai tenta ma yasa ma child ya Bible study rano to kaskul rano to pitata popo tapi men can expand tam mata-matawad mesota esota metja up. It's more than what we can think or imagine. Plan and quote mautan mawang komuyongay aba chaptamet pamakastrupang kakapali pain ko so kakapali ang simpanay na chikicik ayaw mo man ko chapan likiyaw kanapali panay na yan quote. Si makarata kauno require katail utan practice makauno kupurki katailan pakong atay kisimpanay na chikicik mautang kapagpagay ray glory to God kay kabangkak pagpagamechekan bil vice versa palikoros magabilpan asa pagpag mechekan kabilpan asa pagpag ang panay na chikicik. Glory to Jesus. Abu kamelele met imunchichiyo work day and night. Nirani pong munchichiyo work peki akang kanasala isko. Akang kitailan work together. Akang kitailan uya serian kot na ni watail makelail peki i kaunsaklana tatok koros mo. Ola tatok.
Momula tato. Kaya kaita ni ma Jesus masani nan koyon sword silu walu. Me katsto pwe kita karape utan kawela tato kanu mujijio. Belita cha chenta mo. Right? Ia cha ila chenta. Inang na child mong yung. Kauno tato kanu child po tato kanu mujijio chorus and lobla. Praise the Lord. Lang Aria biltauti wasat masanita na. Maya layer kisa-kisan kokop. Maya sa me koros te tete kila merkan koros. Yakaswat pansang ko pagkaparan. Azala tama rir. Kakakasa tama rir tama melel tama song koros kasa. May tiran songon poson kelail makin kamakit nanakap ay nanakan. Absota limpak nan kaiten ngay mekot. Wasat kat katete yang kecail me akakuyawi o imawiyawi palilaw. May bilpan kisakiskiwi mekoros may yanki o may bilpan may talaban warayat po ni sisla o rangala absota limpak rey soto man katap ew pan ko yang ya. Amen. Amen. Weweki may kakwiya songka numokitinaramas. Hey, eso trapuan. Akak. Okay, puede que ime buksaro masani, right? Ime buksaro masani me som pukat kakuyawi ap masoto limpak rey. Kampo kapay ko mele la child explain limpak me utan ko sompalan kak rooted na child mong yung mag child ko siya limpak child ko siya coat. Makauno soto kat rey. Other way of saying limpak. Limpak kaitan wanti ang ampot. Limpak ya ikot. Limpak kaitan pagpakanom serikan. Limpak ya ikot. Amen? One limpak ko. The one coach na mode mapangkaret ang pagpakampot. Lalapot sa ang ampot. Kanang amayang ampot. Apalimaw nom serikan. Sisila nom serikan. So tamo isang ampo. You know, one limpak o rem. May iputi. Ni milalaman mauya mamaur. Pwede ko cha mamaur lalaman. Kachika kachoro pasang koti limpak. May limpak ye kot, right? Kaya ito ka kachoro pasang. Ama ikak kalalabak. Ama yata no imatamatawa ma uya kapakap uya mamaurang uya ay service ang coach kokonin is chokilang result in limpak na naimo. Limpak mabangka kolokol pa na kolokol kitsa pa na limpak maban sawasay mabangkalwa at siya kakairatan na siya sarikan mapit ng panay-nay. Puerta na yung kangilaw. Ito yung chiko-chiko por mago. So may wiya song ka, papay postati, kotorong-orong ka wait, kan kulayang kapakap, kulayang kautak song ka na. Isyok lang ata result in limpak. So chok lang ata pumaganda result bang ya porporta. Tami yan ano ya. Okay. Kabang ako, ibang kasi yacha nga, chapinay tiarata kauno. O kumail machocho, pilkak witness ma. Kaya po kaiten nga siya. Ay so may chapin mo itang kaunay mo, kay sok na renkot, utaan ew sa nga na'y pakpaka metrikan, ew sa nga na'y katapan metrikan, ew sa nga na'y pil matawalay panenay, imakarata matoto, raisizon o kaya rail panenay matpweki, iwan limpako ma, tuwa siya kiyang care, kiyang pweki, email na naman sa makaipsapal, kauno kachlong na naman yun. Masaikin siya, an kisongan care songon kasompal kasaik mo itong kraisam mo. Utan meler kasaik mo itong kasaik sarandaram mo. Po may itong kraisam mo nuposon. Amen. O ya katete yung naglinoman ap kamelel yung sang nanamo yung pariwa sa katete main course kom katito kauntay mo. Ar masaikin cha result ko saik songon care about people. Katuwa cha utan koros kapakpake. Yew chapin change make lang nanay mo. Len pilaramas may katong-atong gumawiyang ya meswata ikilang tuwa cho wan ro sa wan ay pagpakiray. Wagi I care about them. Isolar ngay more about them.
Kay magtail wat kwa sa imi kasi yake kayon kak selfish makin kare yang katail. Okay, atail kin sotokak memorki limpak nan pungatai le. Praise the Lord. Ari imetap imeka kate de utani resultan mo kaban tap pak metekan. Kay metekan mananto tapin boy kasayan so may sabali sa popo. Okay? Abil patang minanat relationship type pagpageta. Ayat mo makapopo. Glory to God. Ko ipsabal, champion ang pagpapag. Ama ka ipsabal, kailong kiyang pota, kailong pagpag meche ka ni bantayo, megot sa po. Kala na check ma ye nganan coach mo ta kaita nganan coach. Panganan coach, kachika kachoro pasang nganan coach, the court o limpak. Ima pan tapin wiya katete melel na namo kapag pagaramas koros. Amen. Bagi ma Christ wiyang katal kaiden. Christ kat to so telipilipil ki si lal bil farsi ko melalaway estil pagpagiray. Lord ka. Ari me ka sampal ki katailan practice. Kay nanachal yeyas na nanachal more child practice na nachal more pweki planen ko tete iterretay. May pagpakay po. Kay kauno bil blessing kitsari. Kay bilanana practice bil pagpaga na isarikan. Amen? Yamo man practice ang mikas kasi ya, limpak mimin decision, limpak sota mimin kakon. Limpak mimin uya. Okay? Limpak mimin ni imo man ang express ang limpakom ni ang kapayata tama ko utmasani. Okay, kapayata tama kauno gagaling giyang kachay. Amen. 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 Yeah, Kami lalama loud po. esapang among ya tami ko sampal kami kalalapang ki mokinin po ki okay pa kaken ka uya kalwatch pa na child more. Okay, tami uya inananchi nanay mo rin so lang kasay kin siya kalang result akin wato pil bitterness. Okay, kan wato sa ang ure child makin dali la ta kansiya la child mo rin so lang po. Kamatatawa ngay mapung po yewang Kauno song kan may kilkilang around me opposite ang tami wiya api mek chekas kasi amang sangach med limpak child grow more kairta sola Kauno po ki limpak kay teken it's not a matter of talk. Okay, may paninta ipakpakayuk. Limpak ko ken dola. Limpak ko ken coin sila makakaskosaya makitoyo song. Makakaskosaya kasya minta ke pili-pili o magtsabang pilata, magtsabang pakpakan no matter what. Ay limpak ko. Kaktol. Kak coin Pagkot sila. sa takin kan sila Kahit tenang kocho. Achaw. Anane kachailan anane kanayong po. Achail mata ang so koros me imi pagigire child. Ang so koros magchild ko siya limpak kasawasang takakakuya kasawalang pongkot. Amen. It doesn't matter one situation aramasan mi milala maka te isma ngai bil mi milala am measurement den ng ramas coach to wakila. Okay, kachayla express one limpak what kapareta sang lala chayla iba kentala po isig chayla pagpagaramas me pagpagi kachay. Apal kan pagpagaramas makailong ganun. Period. Kaya kauno utan pagpagaramas koros gupurki aramas koros ang get saved. Amen. Okay, tena ramas koros yan fake. Okay, aramas per katiwo puwag one atay an kisalata kan pilipil. Kaya kayon maybe manang karajigan kachayl kapatayang kauno sotapan kateng gunuk tama kasasa. Kauno pang kateng gunuk tama kasa. Okay, kachayl song totok chayla sayar. After kot katiwo. Okay, kachayl kalanganin kauno puwag resasa. Okay? Pagkauno kin masa ni mo yung kaiten mo manaramas akay kin kampo marasa rasa sa tawlul. Akay kin act like rasasa abrasa tawlul. Ari makarta chay ka kilang measurement ngo poko tutan lalabot. Amen mangay o iPod
Kauno bang kating kiniya tami yasa. Okay, chay mangkola nan kakakwatak ng kayunson, magas kasi ya marain. Kauno, aramas man masa kauno, kiwawit nan marain. Okay, meman mesa sa kauno, kimimicha na rochorot. Okay, karata kasampal ang kitail, pweki ma iyasayer, tami yanana wiyang, tami yanana tapyata. Okay, kauno mama sa nime ko siya, kawiya watawatak, kawatakatar. Okay, kawiya rongorong, karongatar. Okay? Ar kauno pan katin kateng kiniya, pweki one meyasa. At subang kateng kiniya tami isasa. Amen, amen. Okay, you and I kitaban health kauno pol, tabana kauno polong tame ke asta. Okay? Ari kita ramas paktotok chalkin. Mia ta banta ignorant. Okay, kasayer ap kasongon pong sasa. Kasayer takana na wiya ap ke papong sasa. Okay? Ari Cekak kilang na sapul mang kot kopungpung. Kot masani ita kot isang kopungpung. O iba pang kopung mekoros. Makareta kakaling kitrail ter kate karamas. Okay? Komu yung ngay sutiyang pukokian kate gamanta. Ikalepa pang kate pa kate mapung. O yet. Okay? Ebang kacin kate. Okay, kitrail cekang puriang magita. Makareta. Lapa mo mong katiwo, chokin tan lelang songka, lapa kasing katiwo paktra dapa, elalang ermet. Kalete tami kas kasiya? Okay? Cheka kilangan mo sa barak, okay? Lapo, salalapot sa pek, soto pek yang kauno. Okay? Apo soto lel, kuwa chakatek pa tama utana anane, tupuk pa me anano koyang. Kopung pa me anano koyang, puwe kaya sa pek. Aman kisi sa pungalaja. Okay? Yet sangkat parata-parata. Okay? Pwede kosang ni one makaasa ipil one makapilpan tanak papan miya. Kala iti tamikos ko siya katek papan miya. Kasto bang kating kita makasasa? Kabang kating kita makasasa. Kampa kabay. Kata nung kaprela matamatawan kaprela muri. Sang ranat kola magkayo kasampal. Okay, makabil popot Sulu, popot Riau, tay relationship Riau, Limau, Isak, popular. Glory to God. Makayo ka sampal. Makayo ka sampal. And so what? Tama ka uyanga mo rutang ka sampal. Pagkauna pa kong kamoy. Okay, kitay ronger, apa pong sasa. Lang iwas sa pangalaran man Israel ko po na siya pa iwano. Buksaraw masani, my people are perished because the lack of knowledge. Okay? Apo so to uti chamo. Kauno masanita na they rejected knowledge. Oh, glory. Resoy kala erpitin ko, the marainin ko. Pepungsa sa masanin ko. Kawatakatar, katiaratar, kot masanier. Confirmang na namong yung kadewya. Aso katakat katiwota. Katamenuya. Tapepungsa sa ata. Yes, Lord. Amen? Glory to Jesus. Ari, protong nantamak chawya wadwadak. Limpakin ka ng amaking kata ka sotokin pairin te aklabalap te pumasok. Sotokin pairin, sotokin luwak. Amen? Hindi, soto ba luwak? Soto ba luwak? Hallelujah. Soto luwak. Soto sariyan coach ke luwak. Amen? Soto luwak. Okay, yakin kanang ama, sariyang coach kin kanang ama, so takin pumasok. Asa, takin robrobang at sa peni. Takin aklamay, takin mawo, takin matang lingar-ngarta, intay takin lingar-ngarta. Takin lingar-ngarta. Amen, lingar-ngarta. Kakak lingar-ngarta. Makasaya, efsos kasaya. Tanak chailenter mo itang chailingar nga rangkara yung chain nanti. Amen? Praise the Lord.
Limpak kin kananga makata ka sotokin peirin naklabala pumaso, limpak sotokin naklamay, sotokin mawa, sotokin matang lingargarta, limpak sotokin inapchin mom. Kay limpak sotokin peirin, peran kita, mesapung, intay sotobang peran ke mesapung. Isa chabang baran ka masapong. Amen. Limpak sotokin peran ki, meakot mesapung. Praise God. Pweme melel cha meakin peran ki. Glory to Jesus. Intay pamparan ki cha memelel. Ibang baran ki cha memelal. Masanan kot melel. Peran ki cha masanan kot po memelel. Praise the Lord. Hallelujah. Limpakin sawasay kitailen lalanang apalakan koros. Akin sawasa chail poson anso koros. Akin sawasay kitailen liki kot. O en pilkana nga ma ni mekoros. Oh, glory to Jesus. Amen. Kan lalanong, takot lalanong. Kitailen lalalapot siya. Kitailen bimi siya. Kana nga ma. Sotamway. Is that commitment? Amen. Lalanong, tanga-tangti. Persevere. Limpak makin kare yang kitail mo ka. Kauno makin kare yang kitail mo ka. Amen. Limpak ang kot na natail mong yung makin kare yang kitail tail lalapotong tail partner, rejay sarika na tail pot kan. Inaw kan magtail uyata. Praise the Lord. Amen. Okay, yakin sawasa tail poson anso kors. Amen. Limpak makin kare ta tail poson na apil keke lailan sawat. Kakam kamele lecha, saik kasela ang poson. Saik lakita musintaulen. Praise the Lord. Ayatwa, ma iPod, sotra yang solang, sotra yang insono kitami uya, yan na nakasela? Yan na nakasela? Kumita. Kanta kayo. Oh, glory to God. Yan na nakasela? Ikaw kasela? Sabi. Kasila. Glory to God. Makakotong Kauno so ikameleleme miya karapan Kauno acha pilipiltanan ay so watch. Okay, ako ipakisya ganinta. Dami siya sa kita cha Kauno ranche yo pa pilipilkan pong. Okay, go cha na sa motang kochi ko cha man me. He's a God of order. At yung sapong. Okay, yung kasar. At yung sangan ka sangok. Chela ramas mo. Ari miya karapan maur makamimilalen match. For example, may potinta. Okay? Kakakasata Kauno niya sa watch miminan mamauran tenan erian boyfriend girlfriend. Tiaratar makamamauran nanak. Okay? Takakaker minan maureo popotir ni chapioa. Kabilpurang popota match makasata Kauno. Ari kocha wiya kocha man me kasantikan pung kasantikan bara kong kechay la kasantikan limpa kong kechay coach kirkilang yamo manampan rong sapol mamasan match ko kakapayata sang nana mor sang match kola. Ari makamiminan eriyaw ko rongata Kauno coach masa nanguk. This is the day may tang cry sa more. Ayatuan po ay partner sa ikin siya popod. Katiarata. Okay, kuma mimi pa na kuma sa ikin siya popod. Tamin uya yan. Kasela? Kosikila. Oh, amen. Okay, ipanintawi. Coach, momong coach amasan tipak pakayuk. Coach pakpakapilang partner. Coach pakpaka makich. Tami uya masa umangoy mga sa ata memelelo. Kiyang ay partner. Kich ko sa nana sa ata. Masanan coach. The truth. Pasan maurla. Imay pang yay panutisang mamaur kitip. Okay, paki re sen kakpong laren Kauno. Ministerang. Kay teke ni pang kausala. Kay teke ni pang kay kakak maimes siya manaleta. Apay na pilipil mo. Kowe mamauranger Kauno. Kabri pananana ko sinang kita pilipil mapunganguk makanter mamaur kitip. Okay? Arya ang partner o kakpilata. So siya men kotong Kauno. So siya pilmen ewanguk pwe ter kapilatar makaban. Mela lang ko so siya mamaur kitip.
Ama makanguk arya. Kakak lerem ko, kakak lerer ko. Okay? Kay kapan morla cha kontayangan samala. So ministerangi po, that's one soul. Epilanane yang asota kauno. Amen. Ari, wewe kime. Ichuka kisela. Glory to God. Ichuka kisela. Katela kita. Kapakapki. Chorul pasang anso koros cekak chorul pasang. Anki anso umawan kapakapki mana nama ime mengkese ikala po kiam pilipilen. Akap ngagot. Ara weather mekas kasi yang mapupot kaiten ma relationship apa. Okay, makapupot mau yata may no saraw yang kauno o ipilata usangan mau choror. Ako pilata ko. Okay, menencourage ka child po pan talent. Anso wo kabanale ka chimpa. Kaya po kauno pil masa ni makapampak pakampo laut sangi pari kapisuto warong ya sa pulma. Amen. Kachal koros ma iban pakpakay po laut sang kauno pakpakanay seri ka laut sang kauno pen Jesus masa ni makchal soto warong ya sa pulma to tatok. Amen. Hallelujah. Absorta confusion lale. So tapil momon poi kita so utan limpak makot pangkiyang nanamongyangan. It's all about kan kak expressong metekan. Imak tel kos kosiya misa kapuran wat me. Limpak kan kot kan so tarobong at peni. Amen. 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 As to robong at peni. Tuwe chak cheka kelang me. As to matawata na marki kalkalep kunan lang kasangatki. Utana kupurki kachailan yang tawetanan lang. Garata may tala sa pulmayeraso. Puen kachto wawaki kamakamala pola sarti yasata. Pwede kamelele poson kamelele makomuyong ngay panyang belata. Ranwo. Di makaratak chaw yeroro. Katabil taken pon pay chikik so kata malawlaw sin choweka. Kaya kauno so talikit maliig chailan. May tang chailan rorong sa pulmamasan. Amen. Pilan so manganan kot magmagitrechay chay terpil kaso kachail may tanganan kot pweki niya planen kot. Amen. Planen kot ang kachail it's bigger than Pwopwoud, bigger than one church, bigger than one family. Amen. Of God's family. Imagine the kingdom of God. Imakjela na naglang la irong. Pakauno utan men hauteta sapul maway. Ki sapul makan koros. Amen. Amen. Praise the Lord. Iban daw di watwata ko sa atana. Dana limpak so chakin peran kita mesapung. Pwa memelel cha mekin peran ki limpak kin sa wasay kitay lalanang nan apalakan. Kay sa wasay kitay lalanang nan apalakan koros. Akin sa wasa chayl poso nan so koros. Akin sa wasay kitay likikot. O en pilkana nga ma ni mekoros. Glory to Jesus. Limpak ang karyang chay likikot. Amen. Taban makapagpaka ang pot, maampot pagpakayuk, ligalikwat utana kayalayl. Amen. Magaratak chailanane, limpagang gotan utan shed abroad na nachail mong yung ka, and karatiyang na nachail mong yung ka, tube ka chail ta. Amen. Pagchailan ka sa pagpakakot, aman. And sa pagpakakot, iya sa pagpakakauno, ay po ta sa pagpakakauno. So talibilim masabat joror pasang, ama naman kitpan pagpakama naman. Pwede limpakan kot. Amen? Kaya di isang walo, limpak na patapat, so tayo mo'y. Amen? Kaya Ariman bring this question. Ang sauta, kalalapakot, ang sauta may baan sota ananasap na tayo po. Mia? Te sota pagpakay po. Mia? Puasa kasi limpak mepatapat so taimui. Mia masanan kokop ap okononga lapenanso. Mia kisakisin katak lokaya koponopon ap panchogati. Kaya katkataman kiyang kachay. Anso koros megas kasi limpak melaw chankin kilang langkaw no. Atamen sosong na chantena kan ulangot. Iramang kawuang aramas. Okay, kawalang kauno. Pwede ime sotra imu kot lalapot. Sotra imu, sotra chapi.
I mean, chapu so chapi. Okay, I ko chaman me eternal God. Patapat ko lata. Okay, lokaya ka pono po na apo bilban chokati. Okay, miya lalakang apo pan sorala. Amen. Puachai kisa lalakang te kokop me soto unsak anso what? Ap anso me pan unsako pan lelato. O mekoros me soto unsak pan sorala. Glory to Jesus. Okay, song toto. Okay, teka wata ko satana. Niya iseri ikin lokaya ay lokayakan ay lamalamakan ay babamkan tuwecha anseri. Amet niya wiyalar or melel isolar kan wiya momenseri. Amen. Gagak explain ang iya takot momenseri yawak pasang in adult melauto seri. Okay? Okay, imagine seri. Okay? Seri palal wiya titi. Okay? Nipong. Yeah? Nipong na lukapang kapang pagkatatok, you know, apali ni mo apali sertay ko. Kaya seryo ay so may tupak sangsang ko pirta kola katiti. Okay? Miya pa kayo seryo kanta yin kupurmak ikaw wala may. Soto pa kayo eh? Soto pa kayo seryo kin mata-matawa kowe. Okay, ab seryo kin mata-matawa icha pwe men mga ansawa men titi. Okay, kitay koros po ito ng sanga ni Rairo. Ab may kaya, my point is, soto pa kayo kin mata-matawa kowe. Akin mata-matawa cha paini. Imagara puksaro masa ni kitay ter momentseri. Tay lanana kairta. Tay lanana grow up. Amen? Kaisang nan mata-matawa cha pain ngay. At mata-matawa metekan. Purotong na try relationship, imakakin kapal kitame aramasan inta tama renta tama ang poutinta pwe kitame uyanguk. Kay mo ma tame uyanguk ko kamatagay ka lautan kakin lokaki kakin tan chow-chowki. Ama kitaypan asa so lain sanokin kitay abut kauchi tama ko puran kauno. Tension ko tama ko puran kauno apang kachikiyala sa ang kapal choton ng child mo. Amen. Imakarata ropropang pinkitaylo termo manseri etua banacha pues ser kalep mechanisation ko beini. Kaya nga kisang na inseri na toy buka bang kisang tuwa cha sampa apos pasang wana rail pan. Wala nga diwasa. Amen. Ariya mau serikan. Okay, pag tsaka kilang pues seryo iwan seryo. Come to us, protong kita, soto mau kanib sa baler nan parle mau sa malaro, ka wiwiya sa rita. Imakarata kairtan ni palinga child tan ko sompal, kachayla na grow up. Pila na child popo, chayla na grow up. Kaya po soong kan me, soto unsak, apan unsak lang. Amen? Megas ko sa yan first 10. Akay tisang first 12 tano. Pwa makchailkin kilkilang match. Pwa makchailkin kilkilang match rasang makchailkin irong nan klase ati-ateo. Apmur kachailpan utial kot ni sansal mau nintuan utan momoy. Pwa me iyasa ang sawat soto unsak amur apan unsak la. Pwede pa nasala sa ang koros nintuan kot akatin mangiya. Okay? Wasakas ko siya tuwa chak chail asa ekis chamak chail asa. Kahit ang koros. Kahit ang sa koros. Amen? Kaskasali ang chail mak chail kak asa sala. O bilban lelatorano mak chail tanpan. Solar kitikit. Solar mekot kaban sasa. Kaban asatar. Understand the picture, the old picture. Okay? The perfect plan of God. Amen. Aritaw di sang
Ira tiga isak silu. Are sang silu pukat poson koporopor o limpak. Ima pan mimija ap kayo kasompal rerail yei limpak. Kampa kapai ko. Sota kat kachore. Te songo-songon ki pasang pakan nek pasang sotra anki ta euta. Limpak kaleo. Kaya pakat katete yang child ma court. Kay Kauno yei limpak Kauno katki yang child koporopor katki yang child poson. Amen. Kailangan koporopor ko court manet. Nanay so course. Ran mo ya tam commitment no. Pilalato ranwat. Ma Christ bil saikin tapan lalato kapanga court kabil pang koporopor kicha arain ko kolata. Amen. Yei poson koporopor o limpak. Kay kailangan kolokola child koporopor ke Kauno ni mekoros. Kailangan kolokola child poson Kauno ni mekoros. Kay bilanane kolokol limpak en court na child mo. Te limpak na child mo ran koros. Kay soto ka choro rio soto meyo ka sampal sangayo. Kay cheka kilang pwe ki limpak ka based on court. Ima kareta. That's the higher. Yeah, that's the highest. Okay? Song riyawa wasayo me limpak mimiya kachuka kachori rabasang. Kachuka kan galgaleb kicha limpak po limpak tiran ko poropor. Limpak pil tirge poson. Amen. Kareta song siluet nanang popot nana cha popot anane posoneta. Ya, poson. Amen. Kakam kamelele chama ang pot kak wakila kak wakiang Kauno kak maula kak kotong kot kanana mamor ko poson. Glory to God. Whether mako all to go lead doesn't matter. Mamor ko poson ye kamelele tamagot mamasani. Amen. Kakam kamelele ma ya ama popot sotana na signs iligo 24. Tesolaram poson. Praise the Lord. Tagamen sign yala. Ay magchel wata to limpak ng kanangama, limpak ng tataor, limpak ng lalanang, nanapalakan. Amen? So, cha apal yung magchapan, quit lale. Apal kin lalanang tataor kokola cha. Lauta. Lau apal lok kayang panuti. Akay tayo sa umang tapo, waray lar. So, cha pa kayo sa song pa, imenta tataor lalniwi. Amen. Amen. Ikameleleme tama yak child wiya koskoseya. Okay, kaya ko pil watak nang ko yung koranchisu. Watak ala po yung child instruction mabit popo tap. May ko sampal ki makokola ko watak sang ra chiki isak riyaw kola. Okay, Paul makaskoseya may yung koranch ko ap. Kasampala na kiti yung child po ikameleleme area me kichail me chochok chail me morlale aman pilatar lala pachang Kauno richingata mong yung sapangan kocha nak niyang wanim ang partner sa ikincha. Okay, tama bilang partner sa ikincha melalen believer and coach. Arya ko sampal po entintang kicha wasa may po tiya share tana. If a Christian man has a wife who is not a believer, so makowa olan ko man me ang to sa ikin siya mamaurang Kauno atana and she is willing to continue living with you, you must not leave her. Armaka Pot kera masaman masaikin siya kate palete sopong masentinta popot wewe ke makapopot kakapopot ang ren Kauno. Okay, puwede mempompe kichel matamatawak chay wala siya pakita ren panaynay a layer saikin siya kapopot kichel katan kiyer popot. Boyfriend girlfriend mimi panak chay pilkatan ko popot. So nan kayong current isu. Okay? Kayong current isu ay sakriyaw koti. Tami ko sampal ko wasaw, makawatak, tanama, ola man makowa believer, makowa saw lang, ang pauto sa ikin siya saw lang, ang pauto man mimirem kater kakulasan, koleti. Piltuwa siya Leo saw lang, ang pauto sa ikin siya mamorang Kauno, mamen kumawya po po siya, koleti.
Mia karapa me masanan ko cinta ko. Pwede kita holiness so mamaurin sarawiyo pangkotiang po no masariko. Pangkotiang po sariko. Tanaw. Okay. Holiness to her marriage, and the Christian husband brings holiness to his marriage. Otherwise, your children will not be holy, but now they are holy. Pwede kita kowe serian coach. Kowe makrais mi mere. Karta keteba lose hope. Keteba mata-matawan makumasaw lang ang partner so panapal. Through you, coach, pangkapayata sa polma promise. Amen? Kachanane cha kachan limpak me yata no ay pot melan siya shirang kacha ko sampalan limpak pang kiyango ka na nga ma limpak ko yay Christ pang kiyango kan upang pot okay o upang kachay kolkoleti kachay suchakak upang submit kasi pa submit ang tip. Okay, pak chamat matawa macha pot may potin tang ya me coach ay matamatawan re me koros may potin ta pwe kias sa ulang chpang kapayatan po that's sin. Okay? Okay, pak that's not right. Okay, chanane asa upa me yata no puksaraw kat katitiyang kachama kachan wiya. Pwe ki pila cha wiya kan ya cha sapsapay ime pilpan reference sa kanakani Kauno makarata cha partner kata cha podcast cha men ko tong Kauno. Pwede tama rakilkilang recha mamor magchan kiyo. Arka chakalaprong. Umumagsinsaw lang sinlian main pataka ipakrema kachaka kapayata. Isang ko marakilkilang recha. Okay, aramas masucha mamor Kauno rakilkilang achal mor kayo achal wiya mapangkasalita manamanen bawaran masanan coach na achal mor. Okay, manang kayong picture pilkasale yang kecha. Ari wasame mang kakilagang kechanan. Ira chika isa kwano watana. Don't you wives realize that your husbands might be saved because of you? Ari maka kowa mawiye papa Kauno ma champot say kincha. Utan peran kita. Wasa question na kasi matawa through you. Ampot pan kamaurkila pwede kowe. Amuya serian coach, amuya seri saulang man. Amen. Epilintak intacha. And don't you husbands realize that your wives might be saved because of you? Oh, praise the Lord. So si Chakiyang kichakaponopon. Okay, menintaway. Masama ka kilang mauren Maria mang popotio. May kapilkan kilang kich po sa uya. Karoskos ko siya masanan coach ka mention ang popoto and tuway kich. No. Amon special kalip. Kapan man ang popot and tuway siya Christ and the church. Kapang kelang lang ipilach kapakap me ainso me so we are ministry popota ramas kelangach more. Who do they see in you? Ismer kelangata re rakak kelangata Jesus Christ re rakak kelangata Kauno re kelangata mamauran Jesus Christ tara kelang tong ngoy chor marakil kelang chesho mena child mauran song pilna na child popot when you see our marriage, can you see Christ and the church in our marriage? Kachel korosanana achel mamor, and so me aramas kelanguk, what do they see in you? Po coach masanto kelang kachel, he sees him in us. Amen taki. Let's make them in our own image and likeness. Ima coach man kelang to kelangi rechel. Aramas magchekos ko saya limpak. iPod. May iPod met ay neighbor makayon kich karan pa na. Akay pakpil the greatest enemy magchailaniki ben na child more. Ari iPod ikakilangatan so may kilangi. Am I seeing Christ in him? Am I seeing may kilang limpak mamimre result in Christ mamor? Kakilangata re Are you? Result in Christ. We mamor. Amen. 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 Kami lalame mawang kachil kalangan ng kami. Okay, pwede yung limpa ko ang yak. Ariyay kapakap. Kachil te pataut. Kachil te paso ko poroporla. Lipanin tawi. Perenta ko lalapat siyang coach. Pwede ko utanay sa may bilwaswata ka hitay mong yung chilan utan peren kaya chil papa Kauno. Amu yung mamorang Kauno. Pwede through you. Prang siya kang kachaman kan kaya. Don't you wives realize that your husband might be saved because of you? Oh, praise the Lord. What a great testimony. Amen. Amen.
O bil limpak kan tatao. Amen. Why quit? Daktai bang give up ki. O tani kamelele mamong yung it's for your family. Amen. Chapel makoto men songan pakan toro sang rail kan men quit kan men sulakatapan kan rail. Chapel mo. Sangan ang show yo me kotong sangan mata-mata o kanano utan. Tiyakati kanana kawela. Amen. Ba kauno an so koros tatong gunuk te malpeyuk pweki metrikan pweki makaasa makayukaran may podcast kasi yaw kito na nimo. Ngay. Amen. But those nansong ko akan parata anson akamay anson chow anson okay matmatawa sa pain ko sa ko karusian kastrana na punot ko po utana miminan ko sa palwar child ka puksaraw masani iya na panaramaskan mo ariatak chalut wiyak chalut yiltong nganen kot pachal na santa anso tameso kastapan utiang song ko kastapan katapan kita eban uyaw sang kakan kakapaninta no iban tam poson ibang kamkamelelecha kay may pot kakmaula ay pot ni checha ay pot masamaw ay pot kelay ay pot pagpagagot songgo kaporobor kay kaporobor men tama sa bilto pasang glory to God ibang kaporobor gicha me pang pagpagayacha kay wasagoros memimia abang pagpagaya kay pwede ya child pagpagagot pangkaryang child pika kaporobor ki kay amanaman amen liki amanaman intay bang kaporobor ki ay pot ibang kaporobor ki ay pot. Amen. Kataraway sali. Iramen suat kinta. Iramen suat kinta. Paporopor ki yang po. Amen. Ama single Lord God yang po ten Christ. Mumotso kowe i Christ. Lord God. I all komoto. Come uya po. Praise the Lord. Okay. Ari kitel kakilang last subject may bangko saya may pitata seri. Waktu wataker wasawiutan planen koto mo bunan malakay bilkat katete yang child planen koto mia generation of godly generation offspring. Okay, planen koto ikaraba sotomen kakilang na nansome men Israel ko Moses kakari rail ekin ang yang tay kinta memang kamom rail la kaya banut wiyaki la Moses okay build generation sang Moses kay sir me panasalam ki kay po iutani idea ar ko man ya so makin kame sang generation sa tomo komara kamela kay nanolik lablabo kamela euti uyata euti so kay teni utana plan utan malpi ka child especially me memoriang i po child kakpil kapareta wa serikan me panasalam ko coach. Amen. Kalanganin kauno pachal wasang watawat may isang kapuranwat nan Exodus riyasak wasaw bilkas katete yang kachayl malimpagang God kin lel thousands of generation. Amen. Amen. Glory to Jesus. Ikamelele me iyay kabakap ikamelele me biliyang kabakap men pompe kan me panibutin ang generation what kauno sa depan sa longalar mo. Kay po kiyo kosang niya ang plata lom kukot. Kosang niya child pam patan kapag chunky fatonwa. So telibilibin na niyawasa denomination the group of people the many a ministry but they can raise up in a godly way po ki. Sapulman ko chakan uya totola. Klang iutan idea wasa ko saya po ki sampa aramasin sampa pluya para la. Okay? Sampai me ko saya te reject kotra ponsa sa kotra mamal ki kotra rabana lagatek pan aray plata rastupan o yang kau kom yung ngay ata DNA ata memor ketautan planted nan panene yung kot pagchan kak reproduce tapi kapareta wam kot panlamun kot mia amen kareta keter ponsa sa tama kauno kacin kapay kinukata. Amen. Kambagabay mapil second janom serit takapil. Uya kabagab kita takapil planet takasay kutan non iban tayo kaporobor ko ti makarata chailanane song silua magchalwa wataka. Poson kaporobor olimpak. Na song silua kabareta karakterin got. Got manet on kachail magchailanane memorki. Am poson anana gelay. Am kaporobor ko got anana laut. Amen. Am limpak ang kot anane laut. Praise the Lord.
Iwasama tepel. Puksaroga tete yang child Jesus pain masani. We yew, ni mew, panena yew maban upana ng pungaray raban sa topoita. Imakareta kagakkelang ikairtanan panena yew me. Kich me isman malawlaw yew me. Tiran panena me me kriyaman siliman baaman abe. Riyak samabe. Amen up. Kagakkelang once upon a time. Kich ikakkelang one. Tepela songan kawela at mo. Once upon a time, mi idea sa planeta, kich periano pon pangken, mga pana, kay baba inono pangken, mi at the beginning of the table, a kich korusa man iraktila, malaut kotilel metrikichik. You know, that idea sounds very, okay, so to waray, kisinan so tatapa, ebelola. Pwede menta, kichay ka planeta song joto. Child ka idea emawa child sito wewe ka mak child mama uniyang muntiti makan waito an so maka mamer kapatalong sin matamataon peirin matamataon aklabalap kin kapatalong sangan thoughts kay buen ko wela tame plan and quote na child mo pachang mak child sai pona sa kauna child mo rutana pa so idea of men so that I kelen balian muntiti okay pwede muntiti manaman sang ka child ko Rusian. Unless ma mabawediero Christ Jesus katray kay maktrail yang iki bawedi chay bawediero munti manage sang niya chay pang recognize asa pona sa masan ng kot kay 10 men aklalakon masan ng kot men application kan apply na mo kan apply pain ko pagkan kapayatan niya so makabang kapayata kabang kon pawedi koros kabanasa yeah. Kahit din sa mga aktik-tik aklab-lab, Kumiyak chika aklab-lab. Yeah. Ni aktik-tik magramaw ko dilelbab, lalamunutan, aklab-lab. Pwede ka sa trap pa ikiyang Kauno. Amen? Hindi ko sa iya ka may sa mga aktik-tik aklab-lab. May lo kaya sa tamela liyo man lo masa lo kaya bumpay up. Kakakasa dami din da. Okay? May bilban aktik-tik lao aktik-tik. Okay? May talapal waret pa isang kap sa to go tray sa to katapa. Amen. Lord God, pwede utan aktik-tik Israel kan mapanasa aktik-tik lamon silangan ko. Asa makot masa niya ka pampay kiyang. So aklab-lab will compromise, eh? Yan naman aklab-lab aktik-tik mo naramasa ren Kauno kasabay kiyang Kauno bukchapan alega katik. Katapilpan riyay sama baba nono. Ranat laka palik chay sama sanger sin maura. Sin maur me labnanso. Sabon kay ruyom. Mangkagang chay-chaylaan kisangon mong yung metuwa cha Abraham. Nan mo'y na Abraham o kun puy-puy tisali nan ten. Istri ami menan ni mabe. Ni menan ten. Arya komo yung ngay man ko poso nan saur pag chakam kamelele anso Kauno pata. We yew melingan magugoto. Nu Jerusalem nu nanlangkap. Okay? Sampakap makauno pang kachkitong kachay. Praise the Lord. Chay tuwa cha Abraham, menta makabil mimi po sampawat ap nanambong yungan kakaugosan ng tent. Pagkasame, kabang masalsang sampawat. Amen? Ima Bible ko sayag, meswat yang ray kan makiyang aray ligalik aray koporopor pon, songkan melangamut pangkangala. Makay kitay settler, lamayer, makchay ba mamawar patapat kukula cha. So, chik-chik kay teken, kasalapan chik-chikan mo kipan, ngilaypan, waway, te ischapan, okay? Mia song kay chik-chik utan chik-chik pay kong Kauno. Pay kong Kauno na niya kay pa kutang chapan, be bold. Okay, bold wewe ki oima ki Kauno. Wak chik-chik ki chapan, submit mila pang Kauno. Tama coach masa ni icha. Aklapala pang Kauno, me compromise ang kasanti na ramas. Coach masa ni chan wiyam mo, isyukak wiyam mo kininan, ang sa watch po, ya raban lungar-ngarang ya. That's compromising. That's disobedience ang Kauno. Mokas chak chik-chik ang Kauno. Mak chik-chik ang Kauno, kapan mentakila, deny yourself, icharma ka naman nakla, icharma ka momusuwat la, ap ka pilata, makapan sapay ko ang aramas, ap kapampay ko ang coach.
Ya sapay ko ang aramasan kay tenin sapay ko ang aramas maka asa maka mimi pang kawit pantama kay ten kupuran coach. This is happening in church a lot. Nana child palian lama-lamakan ke child compromise. Mia kasantin Kauno mia an coach apil mia pay na child yang input lala. Icha mi mendan mo. Pues en kawe mau ta ko chak chicken pay kong Kauno. Amen. Amen. Baik. Ari masamanggang ketail as a family at leader pagka melang pang kawit ang panay na jik-jik. Okay, ka nane ak jik-jik lamon Kauno ang sokoros. Okay, dami coach masa niyan sokoros. Song ang lesson toto magtail kakpil kisang eu subject toror met abi kasi yaki chapoyaki at ako sa parenting. Okay, komu yung ngay bukoki dami chaptar na maur kanane pausa yang nom serikan. Ayat wa masak na seri. Okay, ap kakak nain ki seri toto ni palingen. Okay, ka uya sa aramas ran ka crow Bible study. Okay, even the same song limpakota magtaila kinaan ki yang nanatail panede chiki magtail pala na practice. Okay, chala na apply. Okay, nanatail maboran sokoros. So praise the Lord. Ikamele le makot mama sanong komuyong ngay minsan kapuran wat mepita takchan koporobor takchan poson koporobor o limpak. Amen. Song siluwat raew o imaktaw required chan mamorki ran koros. Pwe katawataker chapter verse 1 or 2 katete yung child may kakuyawi. Kahit yan ito kakuyawi. Kakak lalakang o utan lalakang. Kakak main lokaya kiyo lokayan troll lang. Kakak pil poson kelay kamakit nanabe kamaw yala somaw. Songkan kaya masota limpak rem. Masota limpak rem. Sudah kata ba? Praise the Lord. Ar kambagabay. Child panitier wasat. Pwede na chay time. Okay. Imem purangatar jengata makin mia ang kalalabak mia sangkang kakak personal kay kakak pil text tong ya kay text yang ay po kay metoto pilkin asalar na child page okin kak lokayatan na child page group mapil couple kay up me page na child ka school okay and so koros sa pilona pata. Okay, porque se stripil pan sabi umal, sabi bang kapag ki search scripture, kaya child poso nang basa ta sa scripture, tamasan ng coach. Ter idean planin me. Oy, may kamelelen mo pungayo ay panenay message kita lalerma. So what? Okay? Pag coach to wakila. Sapol mamasan tutuwecha. Okay, idea na ramas korusyon. Purong evaluate ang more watong nan masan ng coach ko. Masan magcharongo-rongo, masan no mapangkati kata komuyong ngay nan. So, na isa kriyaw, ratigdug pa isa kuwalu, kakoy ko watak. Okay? Mamamasan niyang kachail. Masan no magchail rongo-rong, masan no mapangkati kata komuyong ngay. Bakay tenay ay kosoy, kay tenay masan met. Okay? Kay tenay chail masan met aramas, abu ikupuran coach met. Okay? Ikupuran coach chail anane, lalabot pa na, chail anane, limpak pa na, apply pa na na child popot may manutan. Put out there. Okay, makapopot. Yaraman Kauno batang batakong momotso. Kauno batang batakong kuwampo. Glory to God. Ngayo ay po. Okay, po yan kaka-apply wasa. Lempakin kanangama. Lempakin katak. Leso iso tindin na. Ingay me banan. Hallelujah. Glory to God. Amen. Practice. Amen. When met by koe. Maban apply. Masanungkot na namaw. Okay, pagkapampay, kabarasang chuka me, patatapong kailan pil, na nansong season, tabil out of season, magtry koros kun main go to. Okay, kasanti ranso kan, nan, Ecclesiastes silu. Kaya ansong pera, ansong koru, rinsensuat, ansong mela, ansong sotra, ansong mia. Okay, season. Kasi season, pagtry lang kak-understand. Amen. Hallelujah. So, glory to God, ibang mo itangay po. Amen. Glory to Jesus. Amen. Kapag nga coach, kalangan kiyang kaunok siya ibang kapag po kayo sa kalay kamelele metama sa pil end with the child uti ni a child eupanan may sangach. So tama so isamur kokorur kiyo so masanen coach ang nga more okay cha coach practical nan ko yung current siya saksilu. Chapta claim po na more.
Okay, tama ko rukiyo po kay teken tama sa momay songa tama kaklang to gelang. Kay teken ay pot pang kotang yan tangya. Limpakin ka na nga ma. Okay, or may lingon ngarapan tato niya. Kotang ya rong puksara. Limpakin ka na nga ma. Limpakin, okay? At siya kauti lingon ngaray ma yango kapoy liyo katalawd. Pag check and apply masanan coach okay back sa po. Kay tenay po ko correct kiyay pot masanan coach. Ay puka kilang kita mamasanan coach mamasan itu anay more. Pubantaw mia problem yo nang punganach popot. Okay? It's not about kaniti play me ko one another. Yan anak lang ata ya ay port nan mame kareta sesyo insanamaw. Tama kareta sa uyaling lingar-ngar. Okay? What's the root of it? What is my part in this? Ngay kapag kiyang kauno. Kauno sa Hosea. Kiyang ya richingang ya po yung kakilangat at tami yan ano uyalala. Code masanan koche po na more. Kapag kimasanan koche on poita po na more po na pot more. Kahit na po ko takot yan. So may among yung wrong, among yung isang suwat. Okay, akap melani koton patang kiyang kamilang kontemi. Tama ko yung kasampal. Alamasanan coach ko kilang kiyang more. Iba na alamasanan coach ko kilang kiyang more. Okay, Lord. Dami sa pangala, dami yan na kilangata nan mo. Kapag kiyang ya, mong yung limpak. Restore ay limpak. Okay? Naneria watch may lingar-ngar pa. Puya ko lacha, tata ko pantin puroto. So siya communication, so siya sa pang na telephone ko, lingar-ngar miyayar. Okay? Yar kapag kiyang kauno. Pagkaren coach. Pag ibang pagkaren kauno. And sa Hosea, kiyang ya mong yung kanangama. Ay so may pot pang porto kaya ya richingati away po ite kasaya tama kay teng kupramo te richingata po yang kasaya cha tama pang kumawang ach popot pagkakat pagren ko chen kiyang kicha kelapan okay kelapan kauno menta to kay tena okay yawan na pang yakapayan so mamong yung ya si senswat chap kita senswat akakak sikat po ko chen kak give you and calm you down ko chen kak sawa sa yuk po kan Arian so me po mancha ay pot pila anlar me bang point ko to apo sayer me bang porto chanan akamaya pe. Ana so me to me porto it's a different thing. Norman moment me kan porto atwan me porto change. Okay, apan chapter wonder oh wow. There is something really different. Miya me ko chudamo bokwo kila ren ay pot. Okay, i moment na chel bang kaklang change apan chapter mo kanen. Instead of you reacting ay kaklang mamiya kasay ba na. Ariyak chan kak. Asa pila tapi in-apply. Okay, apply na siya more. Nang kayong kurensya isak silu. Ira chiki-chikew. Lalay isak silu. Pain chapta kapag kiyang kauno. Pwede mo yatatak na more. Pil ko'y watak nang kayong kurensya. Ira laut silu. Ira laut tisu. Okay, pil watak. Mapitataang ang pot. Nanamamorang popot. Kelang area ta makanana na moro kapag claim masa ng coach po na mor po ng pot mor. So bang ko pa yung iPod pen kapag kam sa kalachi ay let's pray. Praise the Lord. Amen. Imikos ko sa Yahweh utan na child mamor child na Christ. Basically ka na Christ yan na Christ. Christ and pa sa netay mamorong popot ay panenay ay business na money kan. Gay morwat, po kay songros bilbang sakla, tabilbang puralare. Arakam pagabay man challenge ang mo. Kiyang Christ ang mo, mo itang Christ ang mo. Kaya din tayo sang niya inda. Kasa magchay kapag kita mo na mo iputi kauno bilugatar. Kauno iti bilugatar. Kaya kachin mangi makome pa ni piti. Okay? Ari, kachailan na mo itang kauno child mo. Po kay makamiminan problem in so little bit personal problem, marriage problem, family problem. Okay, tabilnan imenta society problem. Total bit. Kiyang Christ, po Christ pan sa iyo. Okay, po kan kak tiara tau tang karapan mo. Okay, po ko puksaro ka tete yang child. Me Christ masani meman kulukala mo abang atia sanga meman bang mo itala mo po ngaya bantiar. Amen. Ima kacung yai kamu itaw yayata miya sapul maplan po na tamo para tamo itong kauno mo. Ibang kapag i sotomen clipet and
kasu makayang mamasani ta kompil pangkat tamur yang masani rong. Amen. Ikian mo Christ, mo itong Christ mo. Okay, simple. Believe in your heart. Kami lang namong yung katete nagno ma Jesus im account kapanan ka mo. Amen. O murin ka pagkapot. Find the church. Find the family of God. Find somebody. Okay, masota Kauno ta available every time. Katecha rong asang ramas. Amen. Ako to pero. Okay, rong katecha rong ta. Follow. Flip ng Bible. Kilang ma melal taran din tao po mas unscriptural. So to mi na masanong quote. Don't let it sink in your heart. Amen. Amen. Bil duwa changay. Ibil challenge you maka rong atame kot may sutran tam sutrasang na masanong quote. Okay? Kater mo itang na namo yung. Okay? Maka rong ikos ko siya masanong quote mamasani. Okay? Chama-chaman mo quote mamasanong kay ten ngay. Praise the Lord. Let's pray. Okay? Alasang iya. Iwiya ka makapot ng June year 2000 no? Okay, yan mo itang Christ, June 24. Rano yung mo itang Christ ay maur, katuati, chipsi ta antin maso. Okay? Sarabedi, pwede man mamaur ki, mauran Christ. Amen. Okay? Awis daw uti siya mo, raba kita ipanenay. Okay, panenay mga sa Christ, mabil platar pan mamaur yung Christ. Ariwa sa ako, may kaklang grow, ikaklang change, okay? O ibil kaklang iputi song droto na nay mo. It's all about mo. Passion and quote. Yan kak pakpake metekan. O bil ngangi aramas droto and bil kak wrong. Masanang ko mo. Ye Jesus Christ. Let's pray. Alasang ya uyagabay nam. O my quote. Kalanganin kami. Kapinggiyang kami. Sapol mo mamasan. Ranwat. Ikamelele. May uyaramas te pa naman. O ikalukila tipe kan kors. Numaran Jesus, makakiyang niya ay sopong korusyan. Maing Jesus, kamu kaclong na mo. Kauntay mo. Uyakin niya la ramas makom kacung kupurki. Yan uyala sang met pilpang kukulata. Maing sam, autekin niya nga namoy sarawi. Baptizikin niya nga namoy sarawi. Puyan kak memorking kami. Sang met pilpang kukulata. Kalanganin kami. Numaran Jesus Christ. Amen. Amen. Maka uya kapakapot. Amen. Kaman kairta, kaman crow, kaman experience tong toto. Banda, katay sali. Ko sa tumalpayik pakan kalkalep na namaurin sa ulang. Akay child kan, kamuitang Christ na namor ko kalkalep po. Imagarata kabilpura lamuro po. Kastukak. Ichukak kalep na namawat. Okay? Kata ko sa nana amanaman. Pagkailan ka crow. Hallelujah. So iman kakilakay kami. Kailay. Rapakita church. Bible study uyawi. Rongorong masan ng kot po isakan ngayon. Yay rongorong masan ng kot. Ran koros. Praise the Lord. Kalangan. Ibang kapakap. Papakot kalanganin kami sa ulo masan. Apeng giyang kami korusyan merongorong layet. Popot kan koros memianan parat. Lord God, kapakap ki arel mo. Lord, I speak and I prophesy over their life. Lord, that they will put their faith in you, hope in you, and love in you, oh Father God. They will love you more than anything, oh Father God. Husband will love you. Wives will love you. Especially kids, Lord, sarikan pang kakirta na lembakan ko to maing kot kalang. Alanganin kami. Kapayata o maing kot kalang rapangwiya. Lord, a lamp, oh Father God. Rapangwiya, the lighthouse. Maing kot po ye kami makamarain pansampa o kung kat lakas kiyang kit kamarain wet na nat mo. But mo ro God and we amen. Kamarain ang mechika Lord merabarabaki o maing kot kalang. Alanganin kami. Lord sabil songkan korusya mesotosang remi. Lord sa manogela. Lord sabil pagmangki o Father God. Hallelujah. Sen kak giwak yang dama ko promi. Pasaman mamaur kita ke lingan. Koros makom kachin kono panggit na ran koros. O maurin paweti. Lord na nat popotan so koros. Sen kak stay together. Kanaran koros. Mamaur ko maurin Christ. And so koros numaran Jesus. Kalanganin kami po yung paweti. Main kot kalangan sang niboson. Makam kachin masa niyo ka at poson sa bawetier sampaw to main kot. O bil bawetier at munjitiyo. Satan, you're under our feet. In Jesus' mighty name. So tampung say raigoti. So tamegot yo kaban. So tam plan yo pampaita. A planen kot korusian pampaita. Pon maurin rai kanokat. Mebil popot kap.
main coach bil mau cup Kalangan. and Christ o main coach kalangan marapan. Sangay kamu tupang kamu yan so korusian o main sam. Jesus. Aaj ka ping kasabal kalangan and kawang kamu kaleb. Yes, No Jesus. maram kaleb at kaun labarap yes Jesus Christ. O chay koros sabal mang coach kan uyak iyo kasaya. Amen.